Jel trebalo braniti Srbe na području Hrvatske federalne jedinice kad im je Tuđman još 90. godine izmenom Ustava, uprkos njihovoj suprotstavljenoj volji, oduzeo osnovno pravo, elementarno pravo, pravo na konstitutivnost? Šta je posle toga moglo da usledi? Je li možda ono što je rekao sudija Molotov u procesu Milanu Martiću? Zašto vi, Srbi, kad ste videli da vas tamo Hrvati ne vole, niste se jednostavno spakovali i napustili Hrvatsku? Otprilike je tako rekao. Ma lako je sudi Molotu. U njegovom kraju čovjek sve što ima natovari na magarca, na mazgu i putuje gde hoće. Srbi na području bivše Hrvatske jedinice žive više od 400 godina. I oni tamo nisu došli isterujući Hrvate, nego su voljom Bečkog dvora, austrijske vlasti, došli na teritorije koje su prethodno Turci opustošili, a s kojih su se Hrvati razbežali širom Evrope, pa i danas žive u Slovačkoj. Današnji slovački predsjednik Ivan Gašparović je zapravo Hrvat poreklom. Pa žive u ogromnoj grupi ispod Beča, takozvani gradišćanski Hrvati. Pa u Mađarskoj. Masa je hrvatskih imena koje danas govore Mađari koji ne znaju ni reči hrvatske. Pa u Italiji. Donedavno je bilo sela koja su naseljena bila isključivo od Hrvata koji su pobegli pred Turcima. I sad Srbi su tamo pozvani da brane Austrijsku imperiju. Štitili su i ostatak Hrvata, štitili su celu Evropu od turske najezde. I kad je turska opasnost prošla, počeo je proces dualizacije austrijske monarhije posle poraza u bici kod Sadove, kada je Austrija izgubila mogućnost da predvodi ujedinjenje Nemačke i morala to da prepusti Pruskoj. Mađari su iskoristili slabost i iznudili dualnu podelu monarhije. A onda su postigli nagodbu i sa Hrvatima, predajući Hrvatskoj i celu Slavoniju. Hrvatski sabor kao staleška plemička ustanova vekovima je bio sabor Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Od Hrvatske Dalmacija i Slavonija su bile striktno odvojena. Nisu Dalmatinci bili Hrvati. Dalmatinci su Romani, bliski Italijanima, a ne Sloveni. Ali su svojevremeno i voljom rimskog pape, njegovom podrškom, kada je Vizantija izgubila primat u severnom delu Jadranskog mora, pripojeni Hrvatskoj kao posebna njena provincija u vreme kralja Tomislava. Slavonija je naknadno takođe pripojena, a to nije promenilo etničku strukturu slavonskog stanovništva. Slavonci su i dalje ostali isto ono što i Slovenci. Slavonija i Slovenija to je isto. I sad Srbi su naseljeni na potpuno opustošene zemlje da bi branili Austriju. Stvorena je takozvana vojna granica ili vojna krajina kao privilegovana administrativna oblast pod direktnom upravom Beča.
minula je turska opasnost, 1881. godine postignuta je saglasnost i srpskog naroda da se ukine vojna granica, da se vojna krajina pripoji Hrvatskoj i Slavoniji, jer je Dalmacija bila pod dirigentskom palicom Beča, a Hrvatska i Slavonija pod dirigentskom palicom Ugarske, da se dakle vojna granica pripoji Hrvatskoj i Slavoniji pod uslovom da Srbi budu ravnopravan konstitutivni narod sa Hrvatima. I to su komunisti potvrdili, formirajući Hrvatsku federalnu jedinicu pred kraj Drugog svjetskog rata. To proklamovano srpsko pravo niko nije mogao efektno da dovede u pitanje, iako su se vodeći hrvatski političari u komunističko vreme trudili u tom pravcu, i onda je došao Franjo Tuđman da jednim potezom to izbriše. Šta su mogli Srbi drugo da urade nego da se pobune? Da se suprotstave. A sveže su im uspomene na Drugi svjetski rat. Srbi su u Drugom svjetskom ratu trpeli genocid od raznih fašističkih sila. Od Nemačke i od Hrvatske kvislinške države. Srbi su došli u situaciju da ih fašistička Italija spašava od hrvatskih zločina 1941. godine. Pa su Italijani morali ponovo da okupiraju celu svoju interesnu zonu u sastavu takozvane nezavisne države Hrvatske da bi zaustavili zločine. Gledam sinoć na hrvatskoj televiziji, napadaju četnički pokret Draže Mihajlovića kao fašistički. I kažu sarađivao sa fašističkom Italijom. Jeste, ali fašistička Italija nije vršila genocid nad Srbima, genocid je vršila fašistička Hrvatska i fašistička Nemačka. A Italija nije vršila genocid ni nad Jevrejima, ni nad Srbima. I tu je razlika. Između dva zla uvek se bira manje. Jeste zlo što je Italija okupirala deo naše zemlje, ali opet nije bila genocidna. A Hrvatska je bila genocidna.